Office Jangka District Tuberculosis Officer Lingbaka District Medical Health Officer West Khas Hills Hakas ning kong apsal turek repair jabsan kelapelong ikajing rakhi kasi kerpang kinong pang TB ya kabala rakhi keleng ki jaka pat ka perthai brok away ya kani ka program la pelong ha hall jangka St Francis College hashnong sidli hakabau ba Gabriel Walang Emily ulalong kongsan kiwei kibladon lang pat ajing kren kikan thup ru ya uba visual edc kumsembut kongsan i Dr. Mrs. M. Solia, DMHO Dr. R.H. Pasayaman, DTO Nongstein Bat Kibikibe. Hakani kasina sabru yi kusnam chiki soda shnong, kibla lat sunan par nak ni ka jingpang, la pelat ru ya ka short film bat ka jingrai kerpang hakani kasni. Dapat ikan saya sebuah awak. Orang kakisnam ikan ado aku yang tinggi, nakasnam manispan, blog kiplu yang orang sawat. Kini apa? Tiap nakam yang kajing sepiang jonggan ni kajing pang. Kendiak sepanggi skim kasorka bankershani bapang TV. Kawai. Connection Portion Yojana, a scheme ka ba ay pisa, ba ajing rapisa siya di bapang tibi, menta ban penbiang ya kabang bapaka. Kapag Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, ka ba ajing sumar aki hospital langba ka Ayushman Bharat na kabanta kibadok. Ka treatment, supportive incentive, kata si hajar ya iway pa iway bapang tibi, ban hajar, hado lay hajar. Yaki MDR patient kadalro ka tribal support scheme nangta pada kawai ka bangaka kwa banban kabade ka community initiative support kata kade ka Nikshe Mitra initiative ban pensyur yaki brio ki NGO bat kiseng repair ban kershani ki bapang tibi daka ba adopt yaki bapang daka ba hakaba kershan makin yo ya ka jeng sumar bat kabam berkurang. Ba kejipang TV kadang day kawai kanong penyap kaba kambun yaki brio bat kapertai kadang ya sa bangla ban rat kong yaki di Jepang jangan di Jepang lembah ila berbeda kawai kumhakom ban kriam kumnu banyada iladi nagari Jepang kumilai doktor mene ya abdi presentation banyetu yaki symptom kiban kong kibapau akai abu brio samayo Jepang TV ban kumnu ba brio inongpang bayo Jepang TV ide bele nang ba ila nong survivors kibai balai im nagari Jepang ya di symptom trong Jepang TV doktor menai ai ter barok bat ide benefit banyak banyak budi bala kanilan pun itu di Jepang pun itu di symptom pun itu di diagnosis ide benefit ya ke doktor bilang hagani kesini iraki sakla ke kotai bat bakatong to ko sebaro koi kalong bahagan sini yinwan ra yang tip yang jin sopyang ya kita record ka awareness baka hak percay hak kenal salam bas ha yo ko ban penrung ru ya kata kajing sumar kajing sumar babiang kuno ban yada ban benile besar ya ke Jepang TV Hari kesiniru asatlah tu percaya lembah ke seminar, lembah ke forum, kidon ya kita dengar consultation. Bakulo ila bunga ya dibuat di start, di science, di research, banyak innovative treatment.
ban rat kong dari tenuna ya ke Jepang TV. Hagan resmi yang bakal di tinggal namu setelah percaya Don kau pada yang senior jam ke public representation. Lani kata ke bagi bantuan boleh pantas. Di doktor kita boleh dan dinas kita boleh pantas tujuh matang. Banai dan kita pantas Jepang TV. Market situ. Hari ini kerana le kampung ini tu kita kisah. Kita ladon di Jepang TV. Hai nasab di puan berjuang. Yo kadang don. Don kau boleh pantai. Jadi tes itu. Maklam lagi tes kalau begitu ya di doktor mana yang kayak kesan pakai itu. Ini kau ya kabang tadi kau kong santam apa Jepang TV. Nah saya itu bisa itu doktor bagi Jepang TV benapan bang Jepang batai kena juga. Banyak suatu kebetulan kau besok di nong kendong bicara. Nah kalau sorga kalau air kenang tak bisa itu kan tang berjarap lem bakuno bilapan. Kilang macam dawai, kilang yang baik kali kerja. Pada ego baru kamu suka natang begitu kalau community participation. Harga betul in adoption, may arbot kembali. Lakan uksa kelas tang lupa naik doktor besar, lah itu betul. Bagi dia adopt lagi itu di nombang TV. Bagi dia tu apa isno apa tahu bah ini bertingkat. Hari ini doktor isno bertes tu. Kenapa bagi lakan pelaj sebenarnya ada di Jepang. Kadang gue di Jepang apa hospital kalau ada yang kacau, kamu deh gaji hospital. Lebih langsung tu, kalau ada kamu deh gaji hospital, bukan Jepang tu kalau ada yang kalau Jepang kamu kamu sirkai. Ya bangladesh pada nak gaji sirkai, ini deh banting tu, ini deh mensulur baruan, nanti juga tes kacau. Nah kerana sekarang, bahawa begini, bahawa surga, kita kata gas tinggi hospital lantai kepala remba, kebeling itu. Nangis sekarang bahawa surga kan santai noi. Kau ini penting kenapa nilai naik di sekri di Bakar.